Tuia ki tērā pūrongo kei te whakatairangatia ngā kōrero mo te pakanga whakamutunga i Wainganui te iwi Māori me te iwi Pākehā i roto o te tai tokerau ki runga i te ipurangi. Kua whakarewa hia te pae tukutuku tuatahi e hāngai pū ana ki te pakanga i tū ki rua pekapeka. He matapihi e ora a ke tonu ai ngā kōrero mō rua pekapeka. Ka ora mai anō ngā kōrero o ngā mātua tūpuna ki roto, hei taonga mo ngā uri whakatupu. Hoia tēnā ko te mea nui mo tēnei o ngā pae tukutuku o ngā rauemi mo ngā tamariki. Ko te pae tukutuku tuatahi tēnei e kitea ai tēnei pā i te ao mariko. Me kaua e whakatapua i ngā mea katoa kei wharao ngā uri whakatupu. Nō reira, ko ngā whakapapa ko ngā kōrero ka kitea ki runga i te pae tukutuku, ana kua wātea pai mo te katoa. Ko te tino whai kia whakawhānuihia ngā kōrero tuku iho. Tino hari hoki te kua tēnei wā. Te kite hoki e nei kōrero, kōrero i tuku atu hoki ki ngā ki te katoa. Engari ara noa atu ngā painga. I nā tai mai ana te manuhiri ki konei, ka taia e rātau tō rātau ake whea ko whaiaro te mau, mā taua pae tukutuku tonu. Each of the signs that's here has a QR code that you can scan. You can get digital reconstructions of the past so that you know what it looks like. So with the reconstruction that you can get on your smartphone, you can actually see how it was. Ruarau mano te tahua I whakapau ki te kaupapa I ngā ono tau e whakaritea ana e te tarahiti o rua pekapeka rāua ko te papa atawhai. To make the rich tapestry, as Peony said, complete, we really need for people to contribute. And if people contribute, so the story will become even richer. E mana ko ana ka whai mai e rā atu pārongo nui o te tai tukerau I tēnei taonga o te ao hou. O Rini Tipene Leach, Te Karere.